Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Anđa i danas pravimo jesenju sobnu dekoraciju. Pa da počnemo. Prvo pravimo jesenji hvatač snova. Trebat će vam papir, karton, sunđer, tempere, makaze, štapići i konac. Imamo žutu, crvenu, narandžastu i sunđer. Boju nanesite na sunđer i utapkajte ili razmažite. To izgleda ovako, na kraju ga izgužvajte, a mi prelazimo sljedeći korak. Na kartonu ćemo iscrtati list i isjeći ga. Ovako izgleda crtež, sada sečemo. I to je to! Sljedeće crtamo listove na papiru i sečemo. Sad koristimo štapiće od kojih pravimo osnovu u obliku zvijezde i lepimo to. Kada se sve zalepi, učvrstit ćemo još jednom kanapom, s tim što ćemo ostaviti 30 cm za kačenje. Učvršćeno ovako izgleda, a mi sad sečemo kanap na 6 jednakih delova, dužine oko 30 cm. Sada imamo 6 kanapa, pa ćemo kraj svakog vezati za po jedan kraj osnove. Sada ćemo ovo lišće koje smo radili ranije da zakačimo za kanape. I evo, naš hvatač snova je gotov. Druga stvar je drža za olovke u jesenjem stilu. Za ovo vam je potrebna limenka, lepak i grančice. Štapiće izlomite na veličinu malo veću od limenke i onda ih zalepite za nju. Treća i posljednja stvar je ukrasnak tegla. Sada ćemo koristiti teglu, sunđer, narandžastu boju, lepljivu traku, model lista koji smo već napravili, makaze i jedan papir. Na papiru ćemo ponovo nacrtati list i isjeći ga. Dobili smo jedan papirni list koji ćemo lepljivom trakom zalepiti za teglu. A kada to uradimo, sunđerom ćemo obojiti cijelu površinu tegle. Kada se boja osuši, pažljivo ćemo skinuti list. A ako boja slučajno prelazi ivice, to možemo očistiti vodom. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, šerujte i pretplatite se za još, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Ćao! Što ne mogu sjetim što treba kažem, ja sam kažem šta god. Ja ti mene snimaš. Počnemo. Kamera, peri ruke. Peri ruke! Je li ovdje dobro?
To je tako smiješno. Možda ideš da opereš ruke, molim te. Ne! Počnemo. Promaš. Mislila da će ovo biti upropašteno, ali izgleda dobro. Naboli smo boju. Čekaj, drži to. Još lepak preko tvoje ruke koja je obojena. Inače, Vanja uradi od mene mrzi. Bla bla bla. Moja glava. Iu, što sve kao govno. Ti si govno. Koliko treba? Ovo je tako blago. I sada ćemo ovo lišće koje smo uradili ranije da... Čuti, Tamara. Rekli si što opereš ruke. Jej. Lešnici. Lešnike, Vanja, ne lešniki. Šta pričaš ti? Ovo izgleda čudno. Lešnici. Šnici. Šnic. Gladna sam. Da isječem. Ti si kao govno. Ko proliv.